I veliki pozdrav svima, sa vama je Voxač HD i u današnjem klipu ću vam pokazati kako da rešite problem u Sony Vegasu, znači koji se jako često pojavljuje. To je ona greška kada želite da renderujete neki video i vi krenete da renderujete i ono prikaže neku grešku. Pre svega toga želim da vam se zahvalim na 65 subscribera, jako puno pozitivnih komentara i jako velikoj podršci. Hvala vam puno ljudi, hvala vam zaista od srca. Tako da hajde da se bacimo na posao. Znači kad uđete u vaš Sony Vegas i sad želite da dodate i renderujete vaš video, idete ovdje open i dodate već video koji želite i sad vi ovdje idete file, render as i krenete da renderujete, ali on izbacio ovu grešku. Znači an error occurred while creating the media file, kao razlog za to jeste što je ovaj problem kao nerešiv. Naravno da je rešiv. Znači kada želite da renderujete video idete file, render as i umjesto da odmah krenete na renderovanje idete ovdje customize template, ovdje na encode mode umjesto automatic što je kao preporučeno idete render using CPO only. Kada se to uradili idete ok, render i onda će se renderovati bez ikakvih problema. Tako da to je rješenje za ovaj problem. Hvala vam ljudi na gledanju i vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!